Палы ученый экономист Рашеверению академик Лев Кураков Шуралнрамба Сагыр Вуныч улычитре. Шак кунахаласа сумла счах пурынны шурчинче азынухами ушреш. Шубашкарды Ленинград ураменче ширы мултымыш шуртра Лев Кураков водыр жула яхын бурынна. Вол пирден уйрылза кайнаран бавара игі жылда иртірі. Шак хушыра чывашсенре академик яжебе чилай пужарулы ыры эш пулза иртірі. Малданах хастар чывашсем Лев Пантелеймонович яжебе вол учсағы варны туслық шуржы жинже азынухыми вырнаштар жыш. Университет микрорайонен жевара Кураков бульварне дума бушлана. Она шидес шул худаяма балардашы. Бульварын дядя академика Куракова, он даже фундамент идуна Лев Пантелеймонович палаги буладында. Ол мембурха импурнысне, пире адязыне, халыға брендес тезе унын эсетесявы, шухжедесявы болна. Нумай сәбірге плетпір, пиде нумай семдуна. Филиал земендюхлюдуна. Универсида міле ексеклендерзе яна. Мендюхлі кенеге гларна. Сямбада вол тава дивисяв ябалана. Чак бульварда анжақ ужылжы юный академики депір ажабы жасажы. Да школда булат. Школ дома бушлана. Иги бинде 22 шулда школ худа гаймала. Академик пурынны жүрчинже азынығы мивырнаштарны де пызык пулым, кувал халық хизебі. Лев Кураков әмірдіршібех пәлеве үстерезе шревойғына. Ширым жыл Чываш патшалық университетне ерцебіна. Шабвахатрах влаштыды мінже дырышна. Патшалық канажын депутатжы дада ердюжи, федерации бұғывын сенатторы бұлна. Тивешлік анава дұқсанда вәрендюе жинже демлені. Рашей вәреню академиенче гынамар, чилай жыршывре сумлы университетсен хизеплі байдажы бұлна. Обществола бұрнышра хастарлық кыдарца, Чываштен бұшлық ешуменче ваттызен ганашне тада республикара бұрынаган халықсен ассамблейне ерцебіна. Кураков мажын чималданах чынжын Чывашчы. Чынжын Чывашчы. Паллы Чывашсем де тарлерин бұлашы, тударзым де, вырысым де, хожызым шүлегаяшы де, пұшлық пұлза тарашы де, халықшыне мұнгымылын бұқма пұшлашы, халыға севізім сымақсын бе, көрендерме ғытланашы. Лев Пантелеймонович болман чынжын Чываш ялинже, чынжын Чывашсем ғушынже шыралзы үснескер, хутте мүлі пұшлық пуганне ежынзасында, бұл тар заманлығада қой Чываш әжейкен неман мары. Чаван бада вот мажутпа шыбақ шакна перін унран варен мілі, шыбақ пере шагы жекмесхал. Сумлы вәрендегене Тивешлибех Иван Яковлев әшне малаллады заган деме булад. Мұқтавлы әжізіне күра она Рашей президентен премиебе дежислана. Тұқса сымақ қалағансем пұрде Кураковын халық үмінчі парғадарлы әжізіне азынжыш. Хыназем таштан да келзе жетіні. Бұл ешра Лев Пантелеймонович па пірле выляза үсіне ендежіземде бұлжыш. Пиде, тарожулла дядя, колхозра, уборка выходинде, ишление, лажаба, тыры дуртарны, уды дуртарны, улым дуртарны, хызен пахтинде, амыжы бебірле, пиде лайық чиміс-семіс теретсіз, бізен мілевіл бұлатсы хояры чын малдан, барая бір бізен хоярне. Шиеті мұртсы яланақ. Міле евір бұлзасында, өзім негіжанда пұш ұсаларман. Академигін можыры Альбина Куракова азынық үміне қадырлеген зембе бірлех, Лев Пантелеймоновича асрадыца ыры әші худшынаган кашни жинна чаререн давдуры. Пидеши земну маю пустарындеш, пурде кымыллысы максим галарыш. И, конечно, шамжын пиде савынады, нашин зем маза кайманны жень. Она взем черере упраза буру наши, взем на умба мухтанаши халде. Лайх туны я балазыне приде манмаши, лайх нумай сем дуна, вол хым бурны жинде. Падри районе жинде вол пиде дорожачы, хын ялен жин пиде нумай дорожачы, нумай я балазем дуре. Шамнашин зем приде манза кайман, пиде ошысы максим ман нумай галарыш. Шамшын, конечно, биде савынады. Взене биде пызык тавзы махи калашын бурнеде. Азонуху минеучных ишын Лев Кураковын сағырвуны жылге юбилейне халаллаза, республикын тіп булавы жінже азонуға жайыртыры. Пухыннызене академик шинжен Виктор Чугаров режиссер югерны фильмзем гадартырыш. Чываштен галарым Вале Алексей Енейкин, Екатерина Янгалакова.